Memang jivijol minggu lokong dorokas leveronco. Memang cikical minggu cakong bakas lewaembang. Kudu terinduk-rinduk ngaji minggu imbilite injil momang lite kontas. Ai di teho ngaji musti tukang le nai ngali sagu tukang engga. Tukang le kadang tahun sagen bolot agu benet one mo sedite. Gitu. Iya. Le sekolah ho kudut reding pecing. Reding pecing kudut widang pintar. Kudut ngokes ngongol, okekes ngonde, ngokoles bodok. Itu tarenggon ende emma sangge daunnya keluarga di teho. Jadi toing dadi asreng di teho. Kuduta tungtuung ise sekolah tungtuung. Ain itu main tadi saya mangamos senggero. Oe ende leas. Sare api piang lavir. Kudut losi poti rantang darat. Ho gama juntan lino. Dere itu ga istilah itu. Oe ende leas. Yo. Benta bidan kudut bait siang calapas tanggal agu duhang bulang ai hode lagun posyandu hode manik imunisasi. Ya orang mungkin olon terus kali te bawa apa istilah-istilah. Iya pansel telarin sain bo istilah ya mataho we kolekete tesuan istilah naikkan kilo tetelun ga me tadakun istilah sosial kemasyarakatan telarin sain istilah onea sekolah ho sekolah. Jadi emene ruku di tet manggarain aku tam tombo nenggo jadi sekolah di teho to de kolang lebora to ikut nanang pangkat jadi to kolang lebora to ikut nanang pangkat sekolah ho dite emenewa toing data tua eta mempon dite danong jadi ya kunan kue dea buat data tua lagula balen kue hang mane kudut olong lait pait po pecing mecik aito mecik kanang one moseo olong lait pait po pecing mecik sehingga ya toing lah tanta roeng atau ne bangku sekolah so jadi to di kolang lebora to ikut nanang pangkat tapi ngirong kita one sekolah one kuliah one sekolah kurut mangamos sengrolon aiho oga emenewa nuk dakuna umalaing utak jadi otako jadi camane umamese kurut mo sengrolon ai keot tana latan generasi berikut di teho jadi umalaing utak hoga jadi kana otak di teho camane umamese ataya tak kelola lite kurut mangan itu main mo sengrolo poli itu kolonia cekeng onea sekolah ho jadi ya onea istilah ya pendidikan ho one sekolah ho jadi ya tungtung roeng di teso aya le sekolah ho kudut reding pecing kudut widang pintar kudut ngokes ngongol okekes ngonde ngokoles bodok itu tarenggon ende emma sangge daunnya keluarga di teho jadi toing dadi asreng di teho kuduta tungtung ise sekolah tungtuung ain itu main tadi saya mangamos senggero olon jadi kudu trading pecing bidang pintar oke kos ngonde ngokes ngongol lagu ngokes bodok le toing le guru ende ma gurone sekolah reding pecing bidang pintar latan ise kudu coo dian anor one mo senggero olon ho boleh itu koleonia dunia pendidikan di teho jadi ya one dunia pendidikan di teta manggarai ho kan manga istilah kole tunggu jadi ya apa ngasang dia one apa one bangku sekolah jadi ya le sekolah ho kurut nganceng kair haeng vaken lor haeng lobon one mose le sekolah ho kurut manga mose olon jadi ya ngoeng kair haeng vaken lor haeng lobon one sekolah le sekolah itu bisa mangan ge ijazah tentu itu main tai co anor kudut mosen onea kaeng kilo aya keot tana lin hoga amte manghaeng 15 ko 20 tahun koreng geroron latan generasi di tianak di teso am to emang alat ni sekolah tanah itu taranggon sekolah tungtung aku tungtung sekolah umane otak yo aya one sekolah ho jadi nitu dea umalaing utak di teo umalaing utak jadikan otak di teo camene umamese kudu siap penggerolon onea mose politik istilah onea sekolah tesuan kolega istilah onea kesehatan ainggo onea bidang kesehatan ho kan majun gah
Yo. majun gaya apa ho, majun bidang kesehatan di dorga pustu, dorga puskesmas, dorga rumah sakit ho. Jadi ya, jadi to eme alas to ede manga alasan hot go gaya kabem tau nga rukune beoso ho harus ngone ya apa ngasang pustu puskesdes puskesmas ko ne ya rumah sakit. baru sakit. Ini tuh semang obat. Seven kita le negara hoga mangayapan manganya siap lise fasilitas kudut sehat. Ainggo emea ervit weki lebeti di teho sehat ne mose do kita rasan mbolot itu do kita ronggo nggo batang pangga. Politu tesuan kole kaitan ga atalelon lami onea kesehatan honggo ka ho eme danong kan eme kuduta cai makabaru jadi ya pakai kata neocarone be ho enggak baru sakit ho barangas ga pustu barangas puskesmas baranga kemudian juga puskesdes baranga jadi toe nganceng kole ho kan pakai neocarone be jadi ya manga danong dere data manggarai atau tentang kesehatan danong kan tema dor tambar sakit agu puskesmas ngo danonga derin iyo deren landinga pakai ga goet laku jadi ya danong kan go eme aku duta siang tanah saya makabaru onem baru mangata jaga bepe ang ketiapi jadi ya go goet oe endeleas sare api piang lavir kudut losi poti rantang darat ho gama jun tanalino dere itu ga istilah itu oe endeleas benta bidan kudut bait siang calapas tanggal agu duhang bulang aiho de lagun posyandu ode manik imunisasi keren ulang kole laku oe endeleas danong itu sare api ko keti api piang labir itu di sudut-sudut rumah oe endeleas sare api piang labir kudut losipoti rantang darat hoga majun ke puskesmas majun kesehatan jadi rubah itu ga oe endeleas benta bidan kudut bait siang calapas tanggal duhang bulang hode lagun posyandu hode manik imunisasi itu de gunan lete-lete minggu periksa tedeng one puskesmas aya kuduta boto salah tanggal boto salah bulang itu taran rukun itu manggarega ONDLEAS ulang kolak ONDLEAS benta bidan kut bait siang calapas tanggal duhang bulang hode lagun posyandu hode manik imunisasi itu istilahnya onea bidang kesehatan boleh itu kole onea istilahnya bana kole onea rukuditet manggarai ho jadi istilah menea ekonomi istilah yo gori gejur iya jadi istilah ekonomi filosofi di tet manggarai ya pangasang duat gula ve mane duat gula ve mane iya ngoa onok bombo lako karot netenggolo kuduta kave vojambaek agua kudut lo latung coko jadi ya konem cirang leso etamai ai kudut tungku mose di teho one usaha ekonomi jadi ya ayah boto darama beki di teho jadi ya tungtung kerja ayah mene lorong toing de gereja toing de liturgi ngende more ngaran jadin tanah linoho di teneo Uma Eden Taman Eden kudut nganceng isilite berilite kudut todo neteng pongs tuan neteng umas sangget gejor di teho ayene istilite manggarai eme tolo neteng pongs tuan neteng umas sangget berilite ngontenggo di teho ga cokolat tumpong buah vojaveri lebo kalako kudut nang bara kudut manganang bara agu vengko veki jadi ya kudut tolo neteng pong tuan neteng umas sangget gejuragu goridite beridite iya poli itu kolenggo jadi ya one kaeng di tet manggarai kaeng kilomese kaeng one beonggo jadi ya istilah hoga panderais de kamping asekae panderebo kaeng beo panderama kaeng atas kudut molor lontogolo poli itu kolega jadi ya mosedite hoe musi ruis raos agu rais kamping asekae kuduta apa ngasang cokolat tumpoong buah vojaveri lebo kala ako kuduta manganang barago vengko baki di teho boleh itu kole one istilah ya ekonomi situ lutun kolenggo istilah ekonomi ho agut sama rebeng pede latan iteho
ceven kita kebersamaan di tea kaeng kilo meseho one ruku di tea Manggarai terarincain go jadi ya kapudia haivau kapudia haivau kukutane put semua yang one roveng bantang one cakilo mese ne kanggo ga kinangong inang atau banangong nara poli itu langong beta kodengong haivoe to edangan naon itu agu tedian leme lorong ruku di Manggarai bele mahitun kolega istilah Manggarai ho ai bantan sama senggalas toro kongkol stombo poli itu ganam pusagen gepuk one bantang apa kat bantang one kilo one kilo mese bantang one urus laki kurus vai kurus apa kata itu one sakilo mese jadi ne kanggo oga toe one duhoer toe cai dutavi raos takaduku ako ras takaduhang gitu jadi ya toe dengan satu kesatuan paket jadi anggo maksudna anggo maksud jadi ya istilah itu Manggarai bantan itu Manggarai ho jadi bantan sama senggalas toro kongkol stombo neka mangaya becangon meka yang cava upe itu taranggon neka ngop gak mikat lo bontong on meca bantang jadi pung sama botong manga istilah ngop ge toe one duhoer toe cai dutavi raos takaduku ako ras takaduhang gitu ngot nggo mikat lo bon itu kave untung one mbolot ga tadang mikat vokomang untung ga ras takadukuhang raos takaduku ako gitu jadi poli itu kolea istilahnya ruku di teta Manggarai nanggo jadi ya anea pandendang aku mandang dia apa ngasang aya one kain kilo dito candi aku sama ai mele lalu ti zaman hoga do biki aku bahas antara ASKE betagunara landing cakoca atamangana one moseho itu taranggoon one apa ho one kain ASKE ho seven kita itu sadara ho jadi memang aya jivijol one kain kilo ho one sadara pecah ndia guma betagunara memang jivijol minggu lokong dorokas leveronco memang cikical minggu cakong bakas levaembang kudu terinduk-rinduk ngaji minggu imbilite injil memanglite kontas ai di teho ngaji musti tukang le nai ngali sagu tukang engga tukang le tadan tahun sagen bolot agu benet one mosedite gitu iya manga bocah one apa khotbah di tebo one gereja botol capujut kali ini itu iya poli itu kolenggo jadi ya one kaeng di tet Manggarai kaeng kilo mese kaeng one beonggo jadi ya istilah hoga pandai rais de kamping ASKE pandai revo kaeng beo pandai rama kaeng natas kudut molor lontogolo poli itu kolega jadi ya mosedite hoy musi ruis raos agu rais kamping ASKE ruis raos agu rais kaeng kamping ASKE one lontogolo one apa one kaeng beo poli itu kolega jadi itiho kan go kadang-kadang one di tet Manggarai ho enggak kan do da tombo atau masik todong do tombo atau masik todong jadi ya ca tombo ca informasi cekoe one main tapi ya cebekang gerpeang go itu taranggon nekat sepujut kali nuk nekat cedako kali anggom nekat sepujut kali nuk nekat cedako kali anggom ayeme sepujut kali nuk cedako kali anggom ngontenggo to mangangenggan di tenuk itu ga sehingga mangan terjadi ngoga mangat sebenar tombo dia tapi ya cebekang ngerpe angga di tombo dia jadi tombo dia one main vevang ngerpe angga tombo dia akhirnya kapan bika aku bahas onea kain kilo kone kain beo oleh itu kole kaitan onea kehidupan sosial masyarakat di teo atau mesen kita di teo jadi ya ainggo jadi ya beda dia ASKE ya cadara cande aku ma ledara itiho pandaya apa ngasang naik canggih tukat selele beda emenggo pa ASKE lan leca bantang ASKE arisan mangakina bilang-bilang pa tapi ngasang ASKE cande ASKE ma konema tiba tahu rebeng one masuk one sua tapi ya eme one urusan apa kone kilo itu naik canggih tukat selele jadi kukut kita ne pucu mo yang kita one roveng gepuka galas di teo gitu. Luar biasa.